Ni muingi uria unyitaga mbaru gavana wa MERU Kawira MWANGAZA na uria utari uratigithia gukungwira itua ria bunge ya Senate riria rirahonokirie Kawira hatikaini ya kuhagurwo ta gavana. Akiariria muingi uyu uria ureyumiritie thitĩnji-inĩ cia matatu taũni-inĩ ya MERU, gavana Kawira ni agathĩrĩirie itua ria Senate, riu akiuga ni ahetwo mweke mwerũ wa gutungatĩra aikari ya MERU na hinya makiria. Sijui niseme nini, lakini Mungu ni mwema. Nimerudi nikiwa gavana tena. Mlango ambao Bwana ameufungua, nani awezaye kuufunga? Mlango ambaye Mungu amefungua, nani aliye na uwezo wa kufunga? Ningĩ Kawira ni ahoete atongoria othe a gĩcigo gĩkĩ kũnyitanĩra harĩ gũkũria kaunti ĩno, rĩu akiuga ĩno noyo njĩra nginyanĩru ya kwagĩrithia mĩikarĩre ya aikari a MERU. Kama kuna mtu nimekosea anisamehe, na wale wote ambao wamenikosea nimewasamehe. Kama mama ninaomba amani, tushikane sote mikono, tuinue MERU yetu. Hakuna kazi nyingine Mungu ametupatia. Leadership is about others. Si wewe binafsi, lakini ni wenzako. Na mimi nataka kusema kama gavana ni mama. No MWAHU UKONEKA kwaga kũiganĩra na itua rĩa bunge ya Senate, kũrĩa ũgwetete itua rĩrĩ kwaga gwĩkĩrĩra wendi wa aikari othe a MERU. Walichagua kutotilia maanani kilio cha Wameru, wakatazama tu kilio cha mtu mmoja. Wakandolo tu wakatilia maanani ama muhimu kwa mambo ya njenda pekee. Na tunataka kusema ya kwamba hata zile video ni vile zilitafsiriwa vibaya. Na shinda yetu sio jinsia, shinda yetu ni ulemavu ama kushindwa kufanya kazi. Gikundi gĩkĩ kĩrĩa gĩkuruhanĩtie mũingĩ na atongoria matiganĩte ya mũingĩ matũra-inĩ kiugĩte itua rĩa Senate rĩtigĩte kaunti ya MERU nduma-inĩ, kuona gũtirĩ ũtheri ũraheanirwo ũrĩa wĩra ũkũrutĩka gatagatĩ ka ndũgamano na mkuu wa atongoria. Ni nini iliwafanya mkate hiyo kesi mbaya, muache watu wa MERU kama wanalia? Ni machozi ya mama ama ni maziwa ya mama? The fight for justice for MERU shall continue, and we are not fighting gender female. We are fighting incompetency and misappropriation of public funds. Ningĩ gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩmenereirie mũikarĩri gĩtĩ wa kanja ya magavana ũrĩa nowe gavana wa kaunti ya Kirinyaga IGURU makĩmũkuruhania na kũnyitanĩra na Senate harĩ kwagagia kaunti ya MERU. Watu kama Moses Kuria, watu kama akina Waiguru, watu kama akina Meru, hawa wote ambao wanatuita ndugu zetu wakati wa kampeni, wakati wanatuhitaji. Na wacha niseme kweli wametusaliti, kwa maana sisi tumesimama na hawa watu kwa muda mrefu. Na sisi wacha niseme wananchi wa MERU hawajafurahi. Hadini akameme TV leto rako ni Bataro wa Mwage.